Anak-anak nung nabilasip ka muna at kaamat taon na kalipang kita. Purdulo kita, Maria Kiroa, kira ini Tuhan muna, perguruan perguruan. Ada ka muna do, hibur-hiburan, tu amanami do, nanami, na utasini kami produksi, di hotel, di Sorbaturo. La ijalang matko, la ijalang. Kamu muna, Maria, amanami ka.
Thank you.